O, dedo! Alo, Dobar dan, dobrodošao. Slušam tvoje pitanje, prijatelju. ja imam jedno pitanje, inače ovako imam problema i kako da se izliječim jer često imitiram životinje i tako to. A šta imaš Tourette neki, pa ti izleti ili je psihosomatski ono? Psiho i sve ono, često imitiram, na primjer šta ja znam, tvora. Dio možeš na silu napraviti? Kak tvor zvuči? Problem ako mislim ono, Kako to izliječiti? Ne znam, stari, to trebaš otići u ustanovu pogledat. ja sam već 3 puta, ali ne znam stvarno šta da napravim, ono, dođe mi čisto odjednom ono, Sam ga čekao.